Proveo sam 3 sata pričajući joj o svojim ambicijama, a ona je samo htjela da odemo kući. Zvuči poznato. Mnogi muškarci propuštaju očigledne signale jer su previše fokusirani na pravi pristup, umjesto da čitaju šta je zaista tu ispred njih. Danas ćemo razotkriti znakove koje žene šalju kada žele nešto casual, bez komplikacija. Ako želiš da ne propustiš buduće savjete o modernom dating svijetu, ostavi like i subscribe-uj se. Ovaj sadržaj može ti promijeniti ceo pristup vezama. Energija razgovora govori sve. Kada žena traži samo fizičku vezu, njen fokus razgovora je potpuno drugačiji. Neće te bombardovati pitanjima o tvojoj porodici, karijernim planovima ili detaljima iz detinjstva. Umjesto toga, razgovor će biti lakši, flertovniji i često će se vraćati na teme koje imaju seksualnu napetost. Obrati pažnju, ako stalno usmjerava priču ka fizičkim komplimentima, dotiranju ili šaljivo pominje tvoj izgled i privlačnost. To nisu slučajni komentari. To je ran način gradnje seksualne tenzije bez emocionalne dubine. Ključni indikatori. Žena koja želi samo se neće insistirati na elaboratnim date planovima. Nije joj bitno da li ćete u taj trendi restoran ili na romantičnu šetnju parkove. Češće će preferirati da se nađete kod nje ili popijete nešto opušteno na mjestu gdje je privatnost lako dostupna. Također, neće postavljati prepreke vezane za tempo. Ako nakon prvog ili drugog viđanja već pokazuje otvorenost za intimnost, to je jasan signal. Žene koje traže ozbiljnu vezu uglavnom grade postepeno poverenje pre fizičke bliskosti. Granice u komunikaciji. Ovo je možda najočigledniji, ali najzanemareniji znak. Kada žena drži emotivnu distancu. Ne deli duboke lične priče, ne pita te o tvojim osjećanjima prema njoj, ne planira sa tobom dalje od sljedećeg vikenda. Ona ti direktno govori šta želi. Neće razgovarati o vašoj budućnosti, čak ni u šali. Neće te upoznavati sa prijateljima ili pominjati da te upozna sa važnim ljudima u svom životu. Njen fokus je ovdje i sada, a ne mi i sutra. Socijalne mreže i javnost. Obrati pažnju kako se ponaša na društvenim mrežama. Ako izbjegava da vas dvoje bilo kako javno etiketira, ne postavlja zajedničke slike ili drži vašu interakciju potpuno van svojih storija. To govori mnogo. Ona ne želi da stvara utisak veze u svom socijalnom krugu. To ne znači da te se stidi. Jednostavno ne želi komplikacije koje dolaze sa javnim prikazivanjem veze koja nije planirana da bude ozbiljna. Fizička otvorenost bez emotivne. Paradoksalno, žena koja želi samo se može biti više fizički otvorena nego ona koja traži vezu. Brže ćete dotaći, biti bliska, držati blizak kontakt očima sa seksualnom konotacijom. Ali istovremeno, postoji zid kada je reč o emotivnoj intimnosti. Možete provesti noć zajedno i imati sjajnu fizičku hemiju, ali ujutro nema tog dubokog razgovora uz kafu. Nema želje da se ugnezdi u taj emotivni prostor nakon intimnosti. Šta to znači za tebe? Pre svega, poštovanje. Ako ona želi casual vezu, a ti tražiš nešto ozbiljno ili seks, najgori potez je pokušaj da opromeniš njene želje. Ljudi znaju šta želi i truditi se da nekoga ubediš u nešto drugo je gubitak vremena za oboje. Komunikacija je ključ. Ako nisi siguran šta ona želi, pitaj direktno. Moderne žene cijene iskrenost i jasnoću više nego bilo kakve igrice. Pitanje, šta tražiš trenutno, nije nezgodno. To je znak zrelosti. Bez osude. Važno je naglasiti, nema ništa loše u tome što žena želi samo fizičku vezu. Živimo u vremenu gdje žene imaju istu slobodu kao i muškarci da istražuju svoju seksualnost bez obaveze za ozbiljivanjem. Znakovi koje smo opisali nisu crvene zastavice. To su jednostavno pokazatelji namjere. Upotrebi ih kao vodič za razumevanje situacije, ne kao osnovu za sud. Zapamti i najbolja veza. Bilo koja vrsta. Počinje sa jasnoćom šta oboje želite. Ako ti je ovaj sadržaj pomogao da bolje razumeš dinamiku modernih veza, ne zaboravi da ostaviš like i subscribe-uj se za više ovakvih tema. Podijeli sa prijateljima kojima bi ovo moglo koristiti. Tvoj komentar, da li si ikada pogrešno protumačio signale? Podijeli iskustvo dole,